Malo je poznato da u Beogradu, na prostoru Beograda, administrativnom, neka od najstarijih zdanja uopšte nisu u centru. Ako odemo daleko od centra Beograda i odemo, na primjer, do Obrenovca, tamo postoji nekoliko izuzetnih objekata koji datiraju pa bezmalo 200 godina unazad. Vi ste u Obrenovcu projektovali sportsku školsku dvoranu. Koji su bili izazovi tog zadatka koji se nekako prepoznaje kao više od arhitekture? To je za mene iskreno moj neki kredo. Ako bi sada izdvojio objekat koji mi je najvažniji, najznačajniji, to je ta sala u Obrenovcu, jer ona je pokazala da vi u stvari možete napraviti kuću bez arhitekture. To ovako deluje stvarno čudno, ali izazov je bio zbog toga što je lokacija između stare škole, koja je inače prva Obrenovačka škola je najstarija škola u Beogradu, i Sotkovskog doma našeg čuvenog arhitekte Korunovića. Na prostoru između je bio predviđena nova sala koja treba svojim volumenom da nadvisi oba ta objekta, da bude više čak i od crkve. Ja sam uspio jednom tehnologijom, u stvari, ukopavanja tog, utisnuća tog objekta u zemlju, da ostavim samo lanternu koja osvetljava salu, da sve pomoćni prostori, slačionice, mala sala, tehničke prostorije budu pod zemljom i oslobode dvorište. I zajedno sa nekim elementima zaštite drvetom koje štite od lopte da se ne bi razbilo, pošto je pored igralište staklo, dobili smo jednu potpuno neutralnu sliku koja de facto izdiže ova dva objekta opet na svoj nivo i dajem, vidjet ćete na slikama kako to izgleda stvarno impresivno sa mog aspekta. I jedna retka stvar, izuzetno dobro primljen objekat u inostranstvu, dobio sam i nagrade i učestvovao na izložbama po svetu sa tim objektom, tako da sam veoma ponosan. I Obrenovčani vole tu salu? Ja verujem da vole, mislim da svi, ne samo, meni je zadovoljstvo kad sam vidio decu koja su ušla u tu salu prvi put, to je nešto što ne možete nadoknaditi, nema nikakvog drugog zadovoljstva većeg nego vidite zadovoljstvo kada klijent zadovoljan s vašim objektom, a deca pogotovo.